C'est-à-dire ça renvoie à une mentalité, ça renvoie à une réflexion. La survivance égalitaire, parce que pas uniquement sur le plan foncier, le débat sur le plan politique, philosophique et plus que ça. عندنا في يونم ديال مدنوغا لارث مزغا اي مزيغن يونم ديال الوقت الرومان ترزران ثمزغا يون الوقت الرومان كشمند قيمنا قيمان النوغ سنين النوغ نخدم سنين نخدم vers le 4e siècle. C'est une grande insurrection, une grande guerre insurrectionnelle. C'était les fameux Nubels. Bien que berbères romanisés et pour des raisons diverses, c'est un soufar romain. أول ديال نوزبيرا فيدنا وكن ميلا دا شو دو كان فياكي يدهدرا النوبلاكي سيتي ان باتريارش دا مغارم قران يسعى الراويس جالس يوث مطوط تقشيش قرنا السيريا يقنو نيتسن ديال الوقت وراو نينس يافي نوتامون فيرموس اي جيلدون كوني عاد سيتي دي رومان سيتي دي مازيغان ان بو رومانيزي مي الوقت هي الشدون الوكالة في دهدرا l'espace amazigh c'était le premier اسمي يوغا الكونت d'Afrique parce que نقال السلطنة الرومان l'empire d'Afrique يبوض على ميط في سدرا وين يحكمن l'empire d'Afrique قالس le comte d'Afrique يجي لدون يجي ميس نوبل فلافيوس نوبل يجي انتزينة عيشة la première chose à يخدم سميت في الحكمة قري فاسريس c'était une réforme agraire. Ça, c'est extraordinaire. Le souci de l'égalitarisme sur le plan terrien, il a supprimé يربح نسيمير يحكم خاصة كنا ندورن في اللاس قال وقت اللي يحكم يكسدوا كل les grandes propriétés les romains les vétérans notamment et les autres les propriétés impériales وما تيرتي في اللحن مزيان. C'était la première réforme agraire de نسيت يخدم يعني باش كتولي ما اشدوا الا خاصنا هضروا في ثمورة القبائل الا وشدوا كن يبغوا لي على ثمورة متمازغه. Venir de l'économie, ça, rapidement, sur le plan politique, je dirais socio-politique. Alors là, ce qui m'émerveille, le plan socio-politique, أدنوا على ثمازها يمازيغن نزرايور كلي باللي نعاش جذوذ مازيغ يعاش دي جذوذ يشفان غريغيين لي غريك يعاش دي جذوذ يشفان إفنيقن لي فينيسيان سين دساون لي كارتاجينوا. Et c'est là le propos, on va s'exercer à une comparaison historique qui n'est pas du tout dénuée de sens. كارتاج اسمي دخلق نزرا ديال ولا نتساس ساعد الوقت سام قران مزروي نزرا إمازيغن الكريك شور ايرتفان تسكن ديم ديات الفلانه خاطر فاقن حصان اسميت سنا عند الرومان انوارا يتفن ثمورث تمورا النظام لا سوبريماسي زران دي مازيغن يقاون الرومان باش كنا نستغلين الجهد الكريك هي تبعنا لهني ديالني ماشي الخير يقلان ديك السن تبعنا كنا غي السنن نسيد نبوي الجهداكي اشهر نداد الرومان اشهر يسنكس الحكمه انوانا تطفن وهذا حكمن قمضيقنا الرومان اذن كارتاج اسمي دبوي مانيس انا في بالليل امكسلحو نتسات اسمي دباض كارتاج ساند السلاطن سيتي دي روا elle était dirigée par un roi. Au contact خاطر من بعد السين دا ساونا تخدم للدومين افريكان ينس
اسمي دوفان إمازيغن تزرى ما كوا كي بغي غاد وغال مسوس تقسي غام كارتاج elle-même est née d'un principe philosophique amazigh qui est العناية. سمكتيتي التسويف باش كنا تيد نسفهم باش كي تروح على الخضاقي بلا العناية ومازيغ كارتاج n'aurait jamais existé. Et ça, j'y tiens à revenir tout à l'heure. Carthage, c'est une descente au contact. Donc, on a des exemples de chercheurs occidentaux qui l'ont dit, qui l'ont assumé. Mais les métakhornis sultan, pour la démocratie, c'est au contact de l'élément amazigh, libyen. ومسنة نثني السلطان غتروح عندك ثمورتاكي نتوري من قار الليبان أبوظن داردين بوين العوايد نسان ذا السلطان راه يحكم الأسمي بذا نتخلطني مزيغا حفظا لا ديمقراطية تيكذو ذا في مزيغا يتحفظن هي نكون عندنا وين شو لا كومباريزون هذا الشركة يدون اسمي حفظا سلحوينت ويدي تيحكمن قارنسن لي سوفات السوفات هكا وذي متسكن الحكام sur le plan politique, juridique, سلحوين تسكاكي زاسن خدمن لا 5 ليتوز c'est l'équivalent d'un sénat et l'élément وستلاثا c'est l'assemblée du peuple donc سوفات 5 ليتوز assemblée du peuple مالا نقرن ارثمورث القبائل بواساكي مازال نكوني غير الساكي انا في لو سوفاتاكي c'est l'équivalent de Boumgar Ntaddarth. Maintenant, on vers la 5 létose, le Sénat qui fait de Hadra, سمحتي العقال Ntaddarth. Et maintenant, l'Assemblée du peuple, c'est des comparaisons, c'est des rapprochements. Mais le plus important, il est où? نكوني غير السبوة الساقية هاديني مقليليث وفقاكن مازال ما غنتدارث مازال لا قال كاين يهضر قبل دا صار ذاك روح الجهنين نسيدي عشت ذا ساون ولدي تيسلم فدارثو فلا غير غداسان مازال لا قال أمارو يحكم على واحد مازال لا قال قصرا يدسن إذا جمعت مازال تصن تذرين إكسلحوين تجمعت المعنى بواياكي شو دو لنا ولا مي لي فينيسيان روح عندك الليبان نون سولمون ولا شيت مزروي كارتاج ولا شيت لو ليبان تولي ذا شو ام كيتسلحوين الدمض الكريك لا غورا دي غريك كنا شبيد يعني جو نفي با اوزي بلوس كو سا ارث جماعتنا ولا شيت ديك ثمورت القبائل راه مازال كيا انشتاك دونك ويكين يدي شهدن باللي ناند Carthage avait muté au contact amazigh libyen de l'époque, c'est une démonstration scientifique qui tient la route. Et nous connaissons le faqara simanna. Ça قد دينا تجماث يوا هذا كاين شي تجماث. السنة العقال كاين شو العقال كي. ما سقسي مزروي il faut réfléchir à deux fois. وكذا ندير غاوند فكا خاطر اسبوسا ثما زغا بوسا ما نهضر في البلان سوسيو بوليتيك هي وي نقرا شهور كافن شهور ثمورة القبائلات تسناغ دائما ذو ذا قبائلي 62 على ذو ذا فون الجزائري 62 على الساقي نعمرنو في مالنا 62 على الساقي كان البوفوار ديالهم il y a conflit perpétuel entre la Kabylie et les pouvoirs successifs mais en fait il y a une raison خاطر ما تهضر الساقي ديال اسباس امازيغ بوا الساقي خاطر نيغ تمازغو تقول لا مي يعني اسباس نبغوا نقيم يا دي كوميونيتي موا جو بريفير ابلي اسباس ما تهضر في لا ليبي ما تهضر في تونس ما تهضر في المروك لكن كان لا دينا ذا شو تسيون تمرث القبائل الحكومه تمرث الجزائر ça renvoie c'est tout le temps un rappel perpétuel de l'origine de la démocratie. Ça, c'est important. Il faut qu'on en prenne conscience de mon point de vue. Et RSG, la Kabylie,
Elle a gardé les gestes qui forgent les démocraties. On a gardé les gestes à l'essayer. Et ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des... pourquoi on dérange constamment? خاطر ما إلا ثمورة القبائل الدول ريزوران. Parce que en fait, ما دي نظام أمازيغ قبائلي أمازيغ en général ما تحيض التمازيغ هاد حيوض la démocratie. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ça le danger pour les États dans la monarchie marocaine dans l'espace amazigh. MDA en 2001 تزرعنا كذا شوية ضران كدافي Saddam Hussein, ça a été écrit, rapporté par des journaux étrangers. ساولند الحكمة الحكومة نتمورث من الجزائر لأن ساقلاغين ما تبغى مصل السلاح ما تبغى مصل العساكر إلا قتمور القبائل ما حققتش une bonne fois pour tout. Ça s'est passé en 2001 et c'était des propositions de Saddam Hussein et de Kadhafi. Donc voilà à quel point on dérangeait et on dérange toujours. Donc ça sur le plan sociopolitique, ما دينا القبائلي فدارت القبائل c'est un rappel à la survivance de la démocratie c'est dans le sang. زمرا نوغال dernière سيم ديات ما تبغى Vrai dernier, on va d'avoir chez toi boire le bien que c'est assez délicat et ça partage les avis. C'est le plan religieux. C'est vrai que nous connaissons en général nourrir le Tunisien. Il m'apprenait que la région, le Kef, ça bien le porc. Le sanglier, ça va bien intéressant. يعني واقع ماشي ذا العيب non ذا l'histoire هاي غير خاطر نكوني ماشي حال يون الدين يدي بضن ارث مزغا نزرا يركلي نسعى إرجازن الدين ما دمضيونا سانت اوغستا نكوني كثمورت الجزائر مكروهه تنسيا ما تهضر في سانت اوغستا كاين دا شو كيبان تهضر في سانت اوغستا ماشي دين نسلم تونسيين يفناو. Il a pas de Saint-Augustin pour ce qu'il a apporté comme réforme à l'Église d'Afrique. Bon, c'est un autre sujet. Mais d'Ergaz, d'Amazir. Et l'islam parce qu'il n'y avait pas encore l'islam, tout simplement. Mais un autre exemple, le mot marathi ou sommaire. اسمي ذكرني الشاويين الخدمن la statue et le kahina, ça ne fait pas longtemps. Hein. Les mentors qui ont plus ou moins une légitimité historique. Bon. On est un peu sensibilisé le mouvement associatif. La statue, le kahina, je préfère dire d'hier. زاد شو سننا الناس قاعد سكرمي وفهم ثاقين وهنا يبريفير الكاهنه بور دوطر كونسيديراسيون كفري وفهم ثاقين استخدم لا ستاتيو كمورثي الشاويه كوم سي الكاهنه دي هي pouvait être musulmane de son époque. Bon, nous venons dernière نتفقوا رايفن bon il y a des mais ذا العيب الساقي كثمورت من الجزائر ذكروا أتسوي لا ستاتيو دي هي خاطر ماشي تنسلمت ذا العيب نتف كريث عاش ولاش تنسلمت وإذا كيدي بضن عقبة تربعتي سسميت بضن ذوذي دي قلان وقبليس ذي منك شامن سيتي دي اوكيبون سيتي دي زاريفون دونك نكوني نتدافع فاكال نكاثف ثمورث وكذا مديا كان يوندبي ما دنوغال على المثال تاعين دين دونك بدايتي سميتي بوض الاسلام دينك الاسلام ارث مزغا كثمورت القبايل d'ailleurs c'était l'erreur يخدمن certains politiques dont je ne citerai pas les noms ما تهضر في لا laïcité. En fait, la laïcité, une fois de plus, c'est une notion occidentale.
من كوني ذا شو يتمضران ديك تدارت يروح يسم ذا شو نخدم يغي شغفن تدارت مرافنون الجماع فرق الشغال الجماع ذا الشغال التجمع ومو كان كا لو كيل الجماع مرس بدن ادي الشكشم فمسالت الجماع داخل التجمع سي اكستراوردينير دونك سيتي ديجا افون لور يا رومي نيمير مازالو دخل يقرا لا نوسيون ياكي دو لايسيتي لوكسيدون اري روميان سا il faut manier un peu avec prudence اول كاين السنغال باسكو ساعه اولي مير ماك الفعايل داخل انت دارت الشغال الجامع وحدسن الشغال التجمع يكسلحوين دونك لي زافير ان بو سيفيل دو لا سيتي وديك تشمنا لداخل اما دم لا لايسيتي ذا نشتاقي مي دون لو طون دون ليستوار تفضل نزوار اطاس لا نوسيون دو لايسيتي امديان راه شو دنا رواياكي يقول يا ديون ووال قلا مازال كثدارت دائما وندير ليسباس امازيغ بون اون كوني ميو لو كاياكينا داخل نتا دارت يقول يا ديون ووال شغل نتقالي فيغ دي بوض نكوني السوثاياكينا لا جينيراسيون ياكينا غادي نرجع ليمان مع ليمان تقالي فيغ دي يقول مي ما تروح لهم بروفوندور سي كوا La traduction littérale donne au nom de toutes les croyances. Ça, c'est la traduction littérale. Mais même que je me suis dit, ما دينيض لمن لمن ما تسامنض. C'est vrai. قبالي يتسامن وقبل كل شيء ما لا يمن يتسامن صربي. Il y a une différenciation. نفرق يرويني كي دي خلقنا ربي إلو واري مزيغان لو كذ الدين راه ديالو سي تري امبورطون خاطر لا رولاسيون لا ديالو ذ ربي ممكن نقار ربي مازال مزيان يقارني له مثلا نص ربي ذي الحاجه تغاوسه وحدث ما لا ثمن الدين نغات تسويض الدين إدي بظن غيلان ذي الحاجه النظام. Ils sont arrivés à adapter les religions qui arrivaient à leurs propres besoins. دندم الإسلام ذا نقالو حكايتي داتي دعاوذا باسكو سي ان ذا مديو تصفضر روياض يمكن يعاشا ثرو مغارم بابا في رحمه ربي اسمي بغار السداويس ايتوديون سقسايا كانت تحتيش مرا ولي وياض تظلان تظليت ساعه الوقتيس 2 3 مينوت 4 مينوت انت ما دياوض الخلا فهمتي ذا فلاح هادي ياوض فهمتيت هادي تظل هادي تظل هادي تظل دونك سيرتون ناس شهور تظلي ثقينك وتزيف تفتيض سي اون كوريوزيتي هنا دامين كاين جماعه فهمت او اشو تجمع انت الا قايد تفهم سي اكستراوردينير كوم نوسيون خاطر عنده تروح يخدم فلاح في باد في الدارس إلا كان كما راه ماشي حاله نتا سي ان برانسيب بيرمون انو ما لا يوضع المكان نخدم على الفلاح الوقت اللي نسن ارا شودنا الوكاله عزيز دونك يا توت اون ميزور دو طون الا قد يخدم كان لا قد يغال يحتسبناك يعني يديروا العزيز لا نوسيون العزيز اتسيتيرا حتسبنا سنت مي كوم اومنن ما ديال الصخه مي كثير هيك نوزو على ذكواس على حساب على جال الخدمه ثورا جماعه فهمتي دونك سون دوفوار ريليجيو en fin de journée il l'accomplissait وتستفضل كنا سمعت شكش من الهموماكي عاشرت ديالني دون لادمينستراسيون اون جورني دو ريسبسيون سي ساكري دير يوم كيزوزو يوم كاع النافا تو تي كونسونطري على الجي هادي ياوض مسكين ديال عندها ثواقي ما يبغي غير الزرع يروح هذه الزعل سي ولم ترى لا نوسيون d'avance et de retard. Et sur le plan économique, dans la vie d'un pays, d'une nation, ça peut faire des ravages. القبائل était en avance, قبلنا قيما. Voilà un peu, bon, اسمح لي كلام